Yeah, man, can say, yeah, exhibition. Omo ye disable ni ade no. Omo for talent embra on board. By ye binya sikatwichi die edi ato say, yeah, car exhibition. Yeah, hwan exhibition. Yeah, hwan exhibition. Me nka se obi sika no onfa nkonko bo obi o. Na emmum no, yensom no, enu ni nipa. Yemmu nipa wo mra wo nkwa. Ene abamu eyi ewo enisuade hunu a owo sa talent a oye nyi o ye bema ade asie wi anase bema nawu ansa ne akọ se ye kwakwa akọkire odo enso otiase no sa tama na ohia sa ado no yamfa odo na ama no yondon kodru America o start ye edi nani ebo ne ho asafo hene all in the name say Twini Jonas aye enko ba bia Kevin Taylor aye enko ba bia nti enye sa dia ono so ba bia bi no de enya trend edi mpanifu atem di gamancha atem di chief imam atem di asofo mpanifu atem edi ye na no otumfu atem edi na otumfu atem be all in the name say Kevin Taylor kasa fin achiro otumfu ankwankosi agante enye sade a ono so wo ho akwanya na eba ni say no won say Ghana awofo ne ya abahye boni to the extent say ye ntia kola yenka se he gyan na bebia wo kono ehoto na bebia wo keka kono mekura no me nyu munyam se mekọ honom so abemu we si di atem ene na me brand be kan oni Ghana passport na say mu okọ South Africa holiday otumu se ni mu no de konya South Africa passport nti ye bono ni ntimi mbo no nko Ghana because oni Ghana passport ene ye bono ko na mpo no se una wo se wo ya American citizen na bra se ukodru na bibi to because what ba bedru nya bedru a dey tell you airport checks ni ade no ubedru yes scan o passport ni so we American citizen na America consulate no anase embassy ni enya signal say omuni pa ba kwa ba omanim inti se BBC a odu documents with particular squad they will assist you obwa onya American citizen bia now once omo encourage no man ba platform so eba be sere no those are the same people who were encouraging and more fire me ma abrante ba ko bi ti se Captain Caesar hwese ne Captain Caesar si di mpanifu atem wo manim but ono no he got to realize early nani ban ho so ntem o here den or turn around be patch or switch here educate different content creating me bi say Ghana ye ndi mpanifu atem a ye nya content bi am social media na that's exactly my question and my point. Yeah. Abrochire enkwala to first skateboard and I say hoverboard ekojina honum just to do that thing they will be publishing it on social media and they'll get their views. Enkwala to me ko park so mo kwa akobbo omo hu no they'll put it on TikTok they'll get views. They do something to promote themselves and then ye wo my name. Say Ghana, si hu se panier da form kra e o se attack panin. Instead si e betimi afa panier no e de ato de da no e o se attack panin. Hey, UK, they built UK, they started building UK 10,000 years ago. 10,000 years ago. How old is Ghana? 70 years ago, yo. And so Ghana for no pese or mine no e huridi nkan. Ghana for pese or mine huridi nkan. What's Ghana? Also be maybe adwuma no unemployed. Boss, what could be adwuma? One man at time some day adwuma 8 o'clock. 8 o'clock afi no asoli afikete so. Wakwa share guy no kita ni phone na o miemia so. Tambe no be we obeba office. And so person upon 2 o'clock now so on pon person upon. And so mu tu kan kwa brochira. Report to adwum 5:30 and more 4 o'clock no jaba stop and bus. Inti the mindset of we Ghanaians no are being polluted by foolishness. Inti until see be change ya adwen no o man de be gina na de be gina na say ya adwen see be dim panifu atema we should be ready to face the consequences and we face no one is going to come to his aid. He should be there and suffer. He called it upon himself. Ye mu bi no ye ko ne platform to ka chense de o ye no nja o di atem di ye ma me no matem. Muslim phobic kono ne honum e wo shop e wo ka ekokko hye se ade na wo ye onjai uti de ofiri honum ka chon de onjai ne njan china ne ne de ba ya o si den ye ya na odi atem no ye nsan ne den masa yeah me bisa question we na
on Jindi said, baby, I can call. The penny for now, Shani, ye no man shem rebia. A best take it to that, dear now. We need to put restrictions and ban on social media. To say the Australia fine. Australia, if you are below 17 years, you have no access to social media. We need to do that in the country. And America say, welcome to the country. Yes, so more than development. And collaboration and social media and make kwasiase you call them akwa uploading there do ma himbe no as I'm not all calling in a moment say it was out of ignorance and I say it was out of the who ye penny out that a domano. You should have condemned this thing. Penny for Nanado Danko Kufado, man over 80 years old. Akola we didn't attempt to say the papa no 16 years old. As some Bible can you sorry as Ghana a Christian country. Yes, sorry as Ghana a Christian country, and so the Bible can you find your man only baby. Mammy Fasim will same term. A bonoa, I don't know ye or Ghana no. I may say I expose Ghana for me on the Ghana. There is no Christian in Ghana. Because you a Christian, that's who's your Bible. You should know, say, Nankupon say on fansu and say if you are being to so Pia Babonting, I catch you say, Nankupon you so be serious. Now, so we a Christian, no one falling for that thing. You are a damn ass Christian. You are not qualified to be called a Christian. Into a Christian value and can't titiana nanom and titiana no denam and then we have. Ene Ghana akola hu se panimu gina bass mu na so te won ma on sole ma panimu ntenase because suatra no aboroso suatra no ye suama na aboroso aden ye hu sa aden ye minus nti abrochi no waba be hu se broni akola hu se rubber da bonte no aka che ne pani se ne pani mambe fa na ebi nsi da yemu penifo no matter how it is, we can caution them. We should take insult out of it. Medase mebra. Medase ga. Yamisha bebre. Yamisha. Ousu. Adru so nti no wadaru mabrem. Na me pese me bisa. Se yenya akwanya no na yekopie amanone a. Enu nti wase yede bebia ye free no yede ye form. Yede buni nimtia. Now no chesi I could do heaven until no penny for now more mine yen for mun yehwe biem the pese o to asoma me udia macha pedase before say me you question am I'm sure they been free hana me key comment bi was here concern yeah me huni pa me say try na me ko hospital no mun sa fini ma ba fofora je say minyanhye adwuma ase nti ija ma me ko 3 years time e de me bail bre me say masa aye adwuma nya ska de abetu yawo kaw in fact me yam shim say ngofo is ana motie e no chere say we documented ana say we fani say residential ana wo payment say wotena krumu anko na odin wa nkrata mu nko ade a we yare a wo ho kwan so hospital aye behwe wo e bi o me sister pain no ba ha oba as visit ti o free Ghana ba na say malaria hye no ti na wonim oba na malaria be born to a we no the bail amount the bail say $15,000 no say me be sra me nua mu ti hu say yo ho a o ye non document and say non immigrant ni jan man ko ni baby obi emu sana hwe nti e chese wo nkrata woni nkrata wo do hospital why be sure yo ye visit ani di be jawa amwako but wa wo nkrata wo kroma na wo nya hye adwuma sisi ibi jawa amwako de mre so say hu se wa ye adwuma ye hwe system no wa ye adwuma ye de wo ka bebrɛ say e ka udini tiama story no eya ye me na kakra ibio me kai say ye war secondary school way back late 90s na time e tro SCB or say the media is it a curse or a blessing no che say na ekru was aware say media bi wo ho a eye bibi ti krono was able to identify the problem but you must say problem ni survey ya na the oma enkra SCB sana so is supposed to be a problem solving to hwe nkra na omo tro nyansasem na no ya document ya to say we na edikwa ko solve problem but you say ye krono sanity na there be those exams na SNA actually no they were for examination purpose but ya maya ntro say ye dey find solution at chiri kuru no me sure say enkra bi make excellent submissions and anke betimi ada ho be ye
if I say everlasting as a long-term template, a bit with manage the media, but that be because the corona new film, yeah, the purpose of education, you feel you need to go to a school. Into me honum. Into media, no, the see media nearby, said to educate, entertain, and to inform. But me, I'm cramming to say no, meet me back, be a can I'm a friend of PD, personal development, me entertainment, and if I so be a free so. Minya information if so be na minya free so minya education and so be na minya free so am de kobo bra. Some of us and I'm one of those people I have benefited a lot from the media, especially my marital issue. My business be every social media ni ma de kobo me bra. To so call platforms so o kan asema na unua ma ani maje unua ma ani age. I began to ask myself say me nua ba ani age dia ene na meri ma me nyakoso na ni baji o. So do I practice what I preach? And assembly am kan ya me nua ba ni ji ya ni born sense me sure say me implement my worry ma me sure say oba na ni be dey ebeji into media no we should benefit from the media but you say as Ghanaians and only in sakana because the future is always pregnant. The idea future ni mu no na dachi bia yi betwa ti see the atem share the media ni mu na dachi the atem ni betwa into uba platforms on media na say wo de sebi nyansa sembe media no so a dachi nyansa na wo betwa nti ade bia wo de share media mu no kwasi boni a wo literature for any poetic justice meni amma wa afishapa megidi se wo ye afi nkone embesa ye ho de bia se ya enuano me ye video we di ama menuanum MPP fo especially me ye video we di ama asante fo wo ya asante ni atiem yi na ade na ekoso no enye na ese musisa madwen ye sa de eba ye so no aso edin pa tie empenifo ka se wo oni obi nam na se ugidi se oye wadanfo a kanokware kire no na wankonsɔhwem nti esi kanokware kire danfo na danfo ankonsɔhwem asantifo ade a mu ye ma MPP ana kwa mu treat MPP no enye ye de yeti ye baabi ena mu asantifo kro ya mu na mu siese mati MPP na party no eye papa ti party so se uti a ododo na be join ne ma party ne ye kese ena yen krobofo enkranfo awusafo voterfo tribal awdo ni nyina be join ni MPP no e ma ye strong because obi a vote ye den eye baako na nansen komo abaga na mudie ni se asantifo ka kire ganafo se MPP omo ana ti ya ye be join no omo si MPP amwa wonti sa de ye ngu MPP asantifo na kasa pia bontin ka kire ganafo se MPP no mo tie a ye sebisebio nkranfo ni krobofo ye be join ye se mo party na mo tie na ye papa nti ya be join no mo masa pia bontin pamo ye frey names sa say party no tom party no ma bontin aden ya MPP be di ko for 2 terms no omo amoa Asante region mesere mo sade na mu ye no mu nyai da eye nsohwe a mu pese ebe tomuso etomuso a enye me bisa mu question say Ghana ha uyi nkran eni Kumasi a region ben ena eye more beautiful, more accessible, more nicer than any these two regions I will Ghana ha. Asante region any Greater Accra any the biggest region so far. And new money companies in the pani ahudu ewo Asante region, ebi ni Volta region, ebi ni Central region, ebi ni Northern region, ebi krapo ni Bron Ahafo region. And tiede nkwa na Asante fuo mo pese MPP nye wo Asante memu a wanyenti a party ne aseya yentungu party ni nyenti yen nyina yenwane ko join NDC ana mesremu ade na mo ye no nsore na mo pa mo nyai emwa mo eya bisa wonua NDC ni ana se because utie MPP ni NDC eti ye compare ye ho a NDC ni seti agenda ka kire wo Asante ni se o party na wa join party fun na party na moa Asante region nenso na wukurom Asante region no papa che voter region wukurom Asante region no papa che Northern region etimisramu se bebi ade na wo se enye mentungu mimi de enye mintungu no
Wo na we ka sasem na kire me no me de kra ye times 10 chen wo de nti wo de na wo ka kire me na mesumi fa mesumi ka no na nyansa be na me wo nyansa be na me wo se a wo wa ka kire me se me party MPP amwa me nyanti me ntuntwene meanwhile wo su party ye NDC a wo do na wo si wo pena semu a wo support no wo krom kura nye wo krom kura bon enye bibia ni wo adwuma bia ni wo. But any day when they would tum say papa what can wo nan abom and then the why na two and now they show yem say enye kra ya wudia and now what set agenda e dia mass anti-for say mo party of MPP ni nyanti yen tontwene mesrɛ mo asante ni bia wo hwɛ video a wo timi bia mesrɛ mo munjai dia mo ye no munjai dia mo ye no ma mo set ma hwɛ NDC very smart o NDC very wicked o NDC very smart agenda NDC for set to mutemu was at region musuma dia tumu a mudi so amudi etire no ebedu baabi no ebeji nsem o na NDC ni ka cho say Asante region say ya wo be say ni krom ye hifa o tumi kwa mo ni krom din NDC for mu won kan am wo kuma se mu wo internet so mu kasa no be say ni krom ye hifa o tumi mo ni krom din because ni krom nye wo krom na ofri ba na o kan say ho nyenti no part na wo support a wo di baaye no ye ntuntuni no wo krom ye se ono ni krom o de bia o hia list ni bi na o ka cho say oh na Asante region MPP baaye amoamo a be say na ni krom ye hi ofri ne baaye ni sini mu free fa ne baaye kro ben so na e wo no free ye o tumi mo because ferry ti mesere mo MPP eye party papa MPP eye party edi mpuntuo eba Ghana ebi aba Asante region bebre ma na broso me bi kura sun voter for so aye MPP na edi aba ti mesere mo musukasa nyemu nkwa na besebise bi munya anibie eye wiase obi apa anibie ba anibie no eye kakra mususu ton party no mususu se party no na ye free nchen ya be join party ye hu se mu party na mutie no papa ya be join no muma ye ni mu egu ase muma ye nu ye hu se party ya be join party no enye na munyai na Asante region enseye empuntu Asante region enya no region bie ni ho a wanya bie improvement Asante region enya in Ghana ha region bie enya bi. Quote me wrong if I'm wrong. Region ben no si wanya impuntuo che Asante region e wo krom ha. Voter region ana western region, ana northern region, ana ifa, ana BA. Region ben no si wanya improvement. Eni party hododo e ho ye fe. Kro a ejidin, kro a obo a obi anim amanoni. Region ben, kro ben so. Munjai sa concert na mo ye no. Send this for be na dada mu na set agenda mamu amunyai na MPP nseye MPP entity pansam ye entity ye MPP ye party papa MPP ye party ye papa ye party na any political party. MPP is a political party, big one, good one. Let's embrace it, let's support it, let's market it. Ma yendo ye die na wonu ye ndisi ni okacho se uye fense Asantini na MPP amwa no bisanse ni krom ye hifa ni krom be no free insio ko ni bi wono wanom insio adwuma bi ani ho adwuma bi ani ni krom factory bi akura ni ho invested bi akura anko ho because ni krom nye papa na nso so he belong to a political party bi FN NDC but ni ho tre no kwa se wo na o ti Asante region no some when you saw the owo na ukoton masebio abontini to a hu kirew e kire benu hu ma yen support to MPP aspirant ayeko ni nyina no obi a gina in the ticket of MPP de obewi ni bia no Asante fo mu nyai e na ofemi krom e na mempe na asem e na ye nodna e na ye tani e na ofri ha e na ofri eastin mu nyai na ye nyina yen kan kwa kire hu se party no e de dodo e na join ni kufu abedibi anado abedibi obisudi bi ye enyina one political party me de minim se yae nana otumfo me bo wudin dia sori unana wo sei ye di ahoho na titi kuro nti uko Asante regional na uko menhia kra na
ye wo ahoho amanya ekonwa wa ewo menhye omo so edi ade ho ye de omo chikuro adenti na MPP de ye free abonti bemu a na mo ya hu se bio ye de ye nka party ne ho na mo ya ye nka ho ya ti ase se ye nka ho musa so se party no kira abontifo munyai enya atwom ye bayie onipa ye bia wani nso ade bia no wo ye bayifo munyai na eno no emwa party no meda mo ase delegate amoto ade si ahene amonim na munim party mu no kwade da ho na munim party ni kanko muntu abani yie na obia moja wonimu emfa hun tribe a ofri onim nyansa wejimi a wejimi etimestre mo se nipa ne betimi abo oman no wonim de no onim nyansa no oboa Ghana ebetimi aso MPP so aso atete so a na ye yi a montuma no na munyai sa politics na moye no na ye mu na mo se MPP munyai na ya bremu ye bi mu etimi kasa be ya bremu aden na ne party na say party nyema e mesu aden enough is enough. Me da wasi.